hita kunyan behu. Tauno gededa mangandita. Ya falu kami bae buat dede zoaya ita Yesus Kiriso. Ba formasi lo walangi ama, ba fagus sagehiani amoni. Iya tuh. Itu bali berehu keda, ba minggu 20 aruam bawa siono andre. Di halu moroi bazura dure somuso dede ni sura Luka fazaniasi walu ayati si 20 aono irugi zitelu ngafulu asiwa. Ubaso batafondondongo imani badae. Balasawa dan negatara sifatahu Galilea. Ba menomoi ia badano ba ifonraga ia niha moroyomo bambanua si sobehu. No arasa aele sonuha ia ba tenga yomo so ia no balebatu misa. Ba me ila Yesu ba mu au ia itibo eto ia fonania iebua elinia imane hadeni wa ukhegu Yesu ono lo walangi fonrege zalawa u ande khu oi fakao ndao. Me iwa bambe khusira iyo andre iheta ia baniha andre no sa asese ideni deni bala bebe ia rate ba fesu gahe fange lama ba itu evesu andre ba ohe ia behu andre badana simate ba isofu khania Yesu imane hani hade yu ba imane livu me atom behu sanawaya iya bala onda la andre ekhnia ena le iwa khera be amoy bagabu buha baso bada embawi sambawa sebua ni kubaloi bahili bala ande khenia ena itehe khera la sawa da ba itehe khera bala heta ira baniha andre behu andre la sawa bawi bala tibo ira banasi bawi andre si sambawa moroi baza naire ba alema bamela ila da eku balo bamoloi ira lomba ka bambanua babazi fahalama misa bamoi ira bayro baba maigi hadia bala onrasi Yesu bala ila ni hanomege ba zaheta behu ando no dumadau ia funa Yesu memenuha no dehe wa owehe ba tau ira basi no anehemege bala omba ka ekhera hewi sawangorifi sobehu ando bala ande khenia dozi niha ando si fasuiga dara ina iheta ia khera meno ihabu ira fa atau sabele-bele bamo ia bobo ifuli ia mai ande khenia niha andre bazaheta behu no meke ina utola moi ia avenia bai fofano imane fuli khemi pada duna hadian di lau lo walangi kheu pamofano ia iterem banua andre ma sambua panuriaiga hadia ni lau Yesu khenia irugi do fombaso taro malilo walangi mangande ita no mabaso daro malimo Yesu Kiriso pama ande kheu tohi ia bade dema no ma faana de dema bawa mondondongo lima yaduhu salo ira ama ina ni omasi bade zoaya ita Yesu Kiriso bazima khe ande bano minggu tanggal 20 aruam bawa si ene siso ya ita badaro maligi sino tabaso ama ina da no hikaya hale-hale we Yesu meso ia bagulidana luono me iterteroi banua sebua babanua side ide misa babanu riai geturia somuso dede babada ni ilada ama ina ni umasi bazde so aya wa lasawa dana gatara sifatahu bagalilaya berarti so wangete idana ama ina ni umasi bazde so aya natahauge ta ini renusi mangabuli zino tabaso andre badae ihale wenia Yesu me irugi sipai dana gatara andre ba wa mofane faabulu kafekha ira ama ina ni omasi bade zoaya satu hal yang menarik bahalewe ni faluannya andre so zile manema iya da batahale zito balitoi da romali andre iya da halewe andre dozi ni ha uiso khenia mo halewe ni ha bermenu io taro malilo walangi babang ma mi o halewe ba mi agelem bagi mbele kami da eva mo halewe ni ha mo halewe ia ba i agelem bagi mbele khania mo halewe ia soguna babang batania bandaunia ba soguna bawa auri keluarganya ma asambua da halewe daya ita sino samati bade Yesu beda halnya dengan halewe Yesu Kiriso ande sino tabaso halewe Yesu bawa nuriai geturia somusotete babang ngombaka turia fangorifi andre bambanu banua misa bambanua sebua bambanua side ide
i ombaka Yesu i hale fama de fege ba fangurifi sino mate ba famofano behu zino mai behu bambotoniha na tafagi ama ina ni omasi ubadezo aya bahalewu Yesu me irugi dan gatara ya ia da ibe mangurifi baniha ya ia da ifofano behu bamboto livu ifofano iheta bambotoni hambehu andre ena so wa ohau de he ga obehu baniha ando sino i onahia behu halewa Yesu da halewa Yesu i orifi zino samati badenia halewa Yesu i folala de zanetena bakhnia aba halewa ni ada ama ina na tahau ge tafaigi pada bayati si 30 afitu ama ina baso suatu penolakan bahalewa Yesu ni faluannya halewa sebuaan halewa ni falua Yesu i fofana mbehu bambotonia ina de behu wa obehu andre badehu pada sowa ne ma bazi sambua banua kadara andre le ama ina la fofana na Yesu ina bisi manu ita ya ita samati halewa Yesu sino ifalua bamboto da baba urida baba ngambatu da baba banuasa baba talifu serta ke da organisasi da ina emoi fanga beleda ina emoi fanga tenada ina emoi fangi haude deda bisi mani banua kadara andre so ke rawa ata usabele bazalua he niha ande sino abe tangawale ya iya behu bambotonia wala fofana Yesu ina be alua bazamati zimani zalua bambanua gadarande ama ina patema halo Yesu ande memoi fangorifida da imani sto bali tu hodaro maliandre Yesu zangalani fa abele gafeha Yesu zangalani fa abele gafeha hana ama ina sara me ono lowalangi iya Yesu zangalani fa abele gafeha hana batola i alani fa abele gafeha berme ono lowalangi iya data faji bayati si 20 awalu haiwa bada imane bayati si 20 awalu be andre imane hadiah ni wa khegu Yesu ono lowalangi fondege zalawa be khusi sobamboto libu andre ifaduhu ila wa Yesu andre ono lowalangi fondege zalawa tak eba sokhnya wa atau tak sokhnya wa atata dela tak eba tola dania ifon raga Yesu andre wa isofu hadiah ni wa uku ya aboto bade dembeku andre wa Yesu kerisono ono lo walangi sauri le mendua ni hagulidana ni wewe lo walangi mane ma na le aboto bade denia wa Yesu keriso andre ono lo walangi bano situ bali dan ya ni hanitibo saizi mana nano irongo tegi dalingania ba Yesu Keriso wande ono lo walangi muru baba maduhu daro mali lo walangi ba ira enoni lo walangi ba le fatem ma ba dedenia pasti tekiko wa urida afa kamano ifaduhu ba ono lo walangi Yesu Keriso ba atau iya na ifofana iya Yesu Keriso bagabubuka mana hia fama kau anda ayo mambo iya ko Yesu hadiah ita ya ita samati mane ma hadiah tera ita moroi bagafukaan ketika nogena ita ngawale wa abu itu ngawale wa ale wa abele baba mati mahadia yang ngawale busi dedeta menurut dedeta mane ma ande mabambawa si mane ande pasogindau no sino tamat sekolah menamatkan pendidikan SMP SD SMP by SMA melanjut ke jenjang berikutnya so wa abu dede Yesu Keriso zangalani fa abele gafuka na tola i alani wa abele gafuka bahadia tebai gei itolo zamati kenya tola itolo zamati kenya sanutena so angarefilia iya ama inani omasi obati so aya dania ama ida bani ombaka nya ande Yesu zangalani fa abele gafuka hana berme ono lobalangi iya ono lobalangi Yesu Keriso tidak ada yang mustahil nah hadia ni andreda kenya nah hadia ni tetenada kenya nah hadia ni fatida kenya na ibe ikhda hana wa tola ite he manona i kegafuka bale tola isibo iya Yesu Keriso padane gabubuka bahadia zalua wa ibada mangalulu ke Yesu itibo iya funa Yesu haywa meke bada ayati si 20 awalu imane pada bame ila Yesu bamu au iya itibo to iya funania mangalulu kegafuka da funa lo lagi andre nani hasabati mane ma andre le ibali sumanye lo lagi wa urinia mangalulu funa lo lagi alai nda ona zaya gele pamati anda siso bakabat afa kama ngalulu iya ke Yesu Keriso
ena ebei ihuku ia bagi netu ada. Mendua mati mane mah. Rata suno lo walangi. Minum mati tawa Yesu ya iya Yesu Kristus ada ono lo walangi. Padata suno ia Bapak Ibu ada dunia. Padata ande kenya si mane angande wanda fuka ande mabehu ande sanguna hialiru ande. Badia itehe kenya Yesu itehe. Si mane lebih le mendua mane ita ya ita samati bade Yesu Kristus. Le mendua mane ita sanu tena. Pasanga ihalu Yesu mane mah. Le tolale ibe ikhoda ni ande da. Dua, imani tuho Yesu Kristo, Yesu sangalani faabele gafeha dua, mituriai gebani hamisa nilau nia. Mituriai gebani hamisa nilau nia. Matafai jiba ayati si telu ngafulu asiwa, niha andre. Sino te fofane behu, ba idona io Yesu Kristo, fau khenya awonia. Ba yua khenya Yesu databaso imane, ba ifofane imane, fuli khemi badune-dune hadani laulo walangi he. Itu huke ba ayatis si telu ngafulu asiwabe ba mofana ia itu reun banwa ande ma asambua panuriai ge hadian ni lau Yesu khenia. Ama ina ni omasi to badiso aya. Ni lau niha andre edona io Yesu. Edona io Yesu. Bahwa khenia Yesu yo fuli khemi badune-dune hadian ni laulo walangi he. Tahu imane babo satu si dua mituriai ge baniha ni lau lo walangi mani lau nia khami mituriai ge baniha ni lau nia haniha Yesu Kristo Yesu zangalani fabele ga fuka mituriai ge baniha ni lau nia taturiai ge babele Yesu Kristo ande baba mo fane fabele ga fuka taturiai ge ni lau Yesu Kristo ande baba ngorifi ya ita taturiai geni lau Yesu Kristo ande bahwa ngeheta abula dededa taturiai geni lau Yesu Kristo ande bahwa madehe feheda taturiai geni lau Yesu Kristo ande bahwa mahubu pelayan anda bahwa mahubu halu udang ada bahwa mahubu fauri feda bahwa mahubu iranoda bahwa mahubu era dededa satu lefena lo walang taturiai ge fefuni de mau fena lo walangi taturiai ge simana ni lau niha ande itu riai ge wa umuso de meno de wa obuhnya aheta khnya brehu bere Yesu Kristo aheta khnya behu bere Yesu Kristo mana ita ya ita sino samati bade Yesu taturiai ge ge mano taturiai ge ge duria somuso de ni dena zamati sino ifabu Yesu dan ya bakhoda taturiai ge da amaina taturiai gegei nehe ini sawa tolosan ya kheda sinota tema-tema ta sinanya tafalu ya ita samati bade Yesu Kristo anota falu ada batu bali ita dania sanema onrita to bali na baka Kristo so ani bano sanema onrita amin sanema onrita ita onrita wa mati bade Yesu Kristo ada mafangurifi dania da ni amwalagnya kheda he baba auri bamboto ane bahi baba auri manoso dania ay tolo italo walangi badar malian re iya duhu manganda ita no hume denda uga khema moroi badar mali mo Yesu Kristo bano ma fondorong ya moi fanga belema si obalalama ba fandu ia funaga hema bawang o fanoi fauri mato bamboto ane bade Yesu Kristo mato badang au baurima pama ande sohagele daro mali mo ande sinu maromo iya duhu